Jedno od čestih pitanja kada se tiče hrišćanstva jeste i post. Dakle, kakav je taj post, kako treba da se vodi i o čemu treba da vodimo računa prilikom posta, odnosno pošćenja. I na početku samo kada se spomeni, odnosno kada se kaže taj post, svi govore kako je taj post nastao odnosno došao od Hrista, koji je i sam postio. Dalje spominju Mojsija koji je također postio. Međutim, ne vidimo kako su postili Isus i Mojsije. I onda otvorimo Mateja, 4. glavu, 1. stih. Kaže, tada Isusa odvede duh u pustinju da ga đavo kuša. 2. stih kaže, i postivši se dana 40 i noći 40 na posljedku ogladne. Dakle, ko je ovdje postio? Ovdje je Isus postio 40 dana i 40 noći. Tu priču manje više svi znaju. I ovdje se govori da je on postio 40 dana i 40 noći. Kako je postio? Postio je tako da je poslije tih 40 dana i 40 noći ogladnio. Što bi značilo da Isus Hrist tokom tih 40 dana i 40 noći nije ništa jeo. Jer bilo koji post da uzmemo danas koji se propisuje, on uključuje konzumiranje hrane. I bez obzira koju mi hranu jeli, mi možemo da se nasitimo od te hrane. Međutim, ovdje se kaže da Isus na kraju ogladnio. Da vidimo kako je Mojsije postio. Pa otvorimo drugu knjigu Mojsijevu, 34. glava, 28. stih. I Mojsije ostao onda kod Gospoda 40 dana i 40 noći, hleba ne jedući, ni vode ne pijući. I napisa Gospod na ploče riječi zaveta 10 riječi. Dakle, vidimo da je i Mojsije postio također što nije, kaže, hleba ne jedući, ni vode ne pijući. Dakle, nije ništa jeo. Nije ništa pio. To je post koji se kroz čitavo Sveto pismo, ako se kaže post, misli se da se ne jede i da se ne pije. Isaije, 58. glava, 5. stih. Kaže, takav li je post koji zabrah da čovjek muči dušu svoju jedan dan, da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostriti pepeo. To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu? Dakle, šta kaže Gospod? Takav li je post koji zabrah da čovjek muči dušu svoju jedan dan? Dakle, mi tokom tog posta treba da mučimo svoju dušu. A kako mi nju mučimo? I onda otvorimo recimo knjigu proroka Jone, 3. glava, recimo 7. i 8. stih. Proglasi se i kada se po Ninevi po zapovijesti carevoj knjezovima njegovim govoreći, ljudi i stoka, goveda i ovce, da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću i da prizivaju Boga jako i da se vrate svaki sa svog zlog puta i od nepravde koja mu je u ruku. Dakle, Gospodnji post koji je dat u Svetom pismu jeste takav post da se ništa ne jede i ništa ne pije. To je post koji Gospod, i samo to, vidjeli smo da Gospod kaže, samo je to post. Sve drugo nije post. Evo recimo to kaže u Isaiji, kaže, to li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu? Odakle ovaj crkveni post? Crkveni post je post koji su ljudi ustanovili
najvjerovatnije on seže od toga što je, recimo, u prvoj knjizi Mojsijevoj, 1. glava 29. stih kaže se: još reče Bog, evo dao sam vam sve bilje što nosi seme po svojoj zemlji i sva drveta rodna koja nosi seme, to će vam biti za hranu. To vjerovatno vuče iz toga samoga što je Bog na nekoliko mjesta predložio narodu šta je dobro da jede. Međutim, pojavljuje se tu još nekih učenja tipa, znamo da je u Evanđelju, recimo, Isus nahranio ljude, odnosno masu, nahranio ih je ribom, pa su tako naši ljudi zaveli kao da je i riba posna hrana, što vidimo da nije. Ne postoji nešto što se u Svetom pismu zove posna hrana, to ne postoji. U Svetom pismu postoji post, a post je da se ništa ne jede i ništa ne pije. Sve ostalo su ljudi ustanovili i ljudi donijeli određene zakone. Da li su oni tačni? Oni su dobri. Ali vidjeli smo po Svetom pismu da oni i nisu tačni, jer kaže se samo da je to post, kad čovjek muči dušu svoju jedan dan. To je post.